Zdravo! Danas te ću vam pokazati jednostavan način da nabavite televizu Pležer na svoj Fire Stick ili Android TV. Prvo, morate da nabavite aplikaciju pod nazivom Downloader. Možete ga besplatno preuzeti ili sa zvanične Amazon App Store ili Google Play prodavnice, u zavisnosti od vašeg uređaja. Nakon što instaliramo Downloader, moramo da ga podesimo. Idite na podešavanje na vašem Fire Sticku, pomerite se nadole i izaberite Mi Fire TV. Zatim omogućite opcije za programere. Ako ne možete da pronađete opcije za programere, idite na O i kliknite na ime svog Fire Sticka više puta dok ne postanete programer. Zatim ćete videti da se pojavljuju opcije za programere. Otvorite ih i omogućite ADB otklanjanje grešaka i instalirajte nepoznate aplikacije za Downloader. Ovo vam omogućava da instalirate aplikacije iz izvora koji nisu zvanična prodavnica aplikacija. Sada se vratite na listu aplikacija vašeg uređaja, otvorite Downloader i unesite televizu link za preuzimanje. Kada se web lokacija učita, pomerite se nadole i kliknite na dugme za preuzimanje APK. Aplikacija televizu test će početi da se preuzima. Nakon što završite, kliknite na instalaciju, a zatim gotovo. Nemojte još da otvarate aplikaciju, umjesto toga kliknite na Delete da biste uklonili instalacionu datoteku. Sada se vratite na listu aplikacija, pronađite televizu i otvorite ga. Pratite uputstva da biste kreirali listu pesama dodavanjem linka za Met3 u listu pesama ili korišćenjem stream kodova koje je obezbedio vaš provider servisa. Uspešno ste instalirali televizu na svoj Fire Stick ili Android TV. Uživajte u gledanju svog umiljenog sadržaja.